henne ka step senya ka arpu prater urampang karilum garu keladu no yuwe ni ginom ikmat sya ying dorbar thawan ke jela ubalong ru urang ba ubala khamslam ha ka san perthai uni urang ba ude Clifford Marak ubala khlat no ha ka hospital bala sumaria u ha Guwahati henne ka step senya kumba ha ka por khat ashteng Clifford Marak MLA ke Chokpot constituency na ka Garu National Council ubala longru president jong ne seng ularung sya ka san perthai na rugisnam khatndas pa prapokle hakabala jujop ni konge ya ke election MLA hakasnam khakhandas pa prapulai na ka Chokpot constituency but sahaka samoy ka bahadien kata sahakasnam khakhandas pa prapupra hadin balakut no ka samoy terkam jong kasnam khakhandas pa prapupra ula sya arem no bat job yang ko munom ikhmat sya yin dorbar thawan ke jelah hakasnam khakhandas pa khnapupra hadin ke election khakhandas pa khnapupra baro artli ki election ki bahadin Clifford Marak ula sya arem Badai hak election hakas nam arja kat lai bagi pajba ka Chokpot constituency kila jit biang yu ban le jasa na kam ta jongki hak ying dorbar thawan jong jela ya kamet jong Clifford Marak latep no hne gasngi halor kani gejing khlat no jong uni riusan perthai ubala I bha ka kom trekam ha kasan hima ubala longru urkhot jong ka house committee ka bate CCTV kala yo ban twa jeng mun deputy speaker jong ying dorbar thawan ke jela ubala pan pau bakani gede gejing du ka bakrau ya ka jela Rabo mene step uwe ni ki prolog na Garo Hills la step ba sitting MLA Clifford Marak bomi kemad ya Chokpot constituency na ka parti GNC Garu National Council la khlat no mene kumbak ar mene step ar tam te ngipin pau jing sousi baga jing kendet msula mudur kan Hoi uladan gaji sistem kemudian lali sumai sumari uci Chennai last year but tu lapoi ulah klan but menegini kita yo beladem ngiyo kubuar bem kilara cua hati te mene bestep yo so robula klan tinggi penpau jing sosi begitu solam ya kalok kikun badi kipalba jong ka Chokpot constituency kibala jit hukum no mikmat te peranong mikmat ngi sngoba ya kejeng du galong ke bakrau ya ka konsensi bro kawi ka state bro kawi kamtam u ba Clifford kumi kan mau u MLU bala rim ba la mikmat ya kan ka konsensi na du snem ka kendai spak ne pulai kendai pulai anin tu prapupra kunai pupra bat hu arajar khalai along sautem along very senior but hakapur bang nang MDC hakikat tu kan SDM bulong MLA ngila juyo abanya shong meeting ngila itu bahaya ba Clifford long buri ba long smiling face bustanat bulong dynamic nang tahu bulong bi phak phuk ba keren baik nadu mensiam but kabai tenat kalong boleh eret bor ba keren mereka hok bang hisya Mr. Clifford Marak kalau berjenduk berkrau kamtam ya ke parti rajongi kepada ke parti kegiatan nanti ya kalian persyak nanti rekor state assembly pun ke parti yang saya penduksan ban yo ban pa ya kubur sulam syaki bahayang bahasan ikon kiti perkam kami ya kalau dengan sin prabu ya kami ke press conference minta ke janji ban semua pada ba ngi kum ko parti ni sebiau hadin beliau ini kubur but sen naliam ka parti incident di nang wifat tiba menyalit kan island ta kamisim semulam bat banyarap por ka di jenduk bakrau ya yang kesem tong ba Clifford Marak